Kurdistaniye. شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باش کدارین هجی رو 15 تباخی 2025 اینی لبروکسل ساعت نه لامده ده امنو چند سرس به پیشکش بکن 15 تباخی لهر کسی پیروز بر پارتیا جیان آزادیا کردستان پژاک بدا خویانی که سالوگرا چلو یک گمین یا جشنویژین 15 تباخی پیروز کرد پژاکه دکسیتا شهید عگیت ماسون کورک مازده همو شهیدین آزادی ببیر آنی گود پنگا و 15 تباخی لیدیجی فاشیزم ال کردستانی برسوکه مزن بو اف پنگا و دیروکی به پیشنگتیار برا پوهات پیکانین اوریا آزادی وکر اف یک بو سدم دسکفتین خورد و بو جشنویژین یا گلی کرد بی پنگا و شورشگری یا 15 تباخی نه پیکان بوکو اف تفگرا فاشیزان به تونکرن گلی کرجی زندی کر به جسارت کر و به یک ریزی دست به تکوشینه کر ایروژی چاندا برخدان آوا بویه و کردستان بویه چپرن آزاد و دموکراسی ایدی تو هزنکاری و پیواجی راوستینن و اراده گلمه بشکینن پجاکه بالک شانسر روشلات کردستان و تفگرا شورشگریا جنجیان آزادی و وها دوام کرد تکوشینا به دست سالان لسریا تفگرا آپوی بو بنیه سرلدان مزن و دسکفتین مزن بخوره آنی لجواکا پر اتنیکیا ایرانه ده بسایه پنگا و دیروکی 15 تباخه درفتا به دستخستنا آزادی جبو همون توان هاته به دستخستن بگومان ویجینا گل کرد ویجینا جنان و ویجینا نتوین بندسته جن دناوین دا قادا آزادی دنه و بگومان بی آزادی جنه آزادی نتوان نابه ایرو جن و جوان پیشنگن و تکوشینه و پنگا و آشتی و جواکا دموکراتیک به سرکفتنه تاجدار بکن چینی با کروشات سوریه پنگا و 15 تباخی پیروز کرد لباجر دربسیه گرسه قرابالخ ل چاریانا گردین یان کومبون و میتینگ کرند میتینگ دل سرناوی تفگرا جوان شورشگریان سوریه و یک تیجین جوان دا خویانه کات خوندن یعنی ده سوزا دومادن تکوشینه و پاراسنا دسکفتیان هات دوباره کرن لکامپا سرکانیه یا باجر حسکجی شاهی یک هات لدارخستن ده شاهیه ده هفسروک مجلسا کامپه عبدالرزاق محمد آخبی و پنگا و 15 تباخی جشنویژین پیروز کرد لکوبانجی لپاکروانگا هشید دیجل مراسمه که گرسه هات پیکانی پشت ریزگرتنه هفسروک اکادمیا مالباتن شهیدانیا امگی هانجودی سلیمان آخوی گود اورو جبو مروج بونه گنویه دداویا مراسمه دل سرگورین شهیدان فند هات پیخستن لباجر گرکه لگی جی یکیتیا روشنبیران لوفیسا پیده پانل اکل دارخست ده پانل ده روشنبیر دیویسکار و اندام سازیان آماده بون دسپیکه ده ادنان برکو آخوی گود 15 تباخی دیروکا پاراستنه او برخودانا گلی کرد پنگاوک دیروکیه و رومت و ناستامه گلی کرد وگران پشره هفسروکا مجلسا باجر نسرین زاری آخوی گود پنگا و 15 تباخی شورشا 19 ترمه گهاند ایرو پیکاتین هرمه دبن آلا آزادی و وکویه ده کوم کرن پشت آخافتنان پانل بپرس و برسوان بداوی بون شینین حلبه مامزکی ببیر آنی مامزکی شنگالی ده 15 تباخا 2018 هانده دیریش هوایی دولتا ترک دل شنگال شید بودو سال بگره ششمین یا شهادت داویده لحلبه بیرانین حتی دارخستن بیرانین مالا ازیدیان پیکاد ده مراسم ده مالبات شهیدان اندام پارتین سیاسی و سیویل هیزم اولکاریا هندونین آماده بون هفسروک مالا ازیدی منان جافر آخوی گود آرمانجا دولتا ترک آداگیر کر او بکو دکسیه تمام زکی ده اراده جواک ازیدیک به اوانج چند دیروکا وان دور بخه پشتی مراسم مالا ایزیدی گرسه چونه پاکراوانگه ها شهیدان ال سرگورین شهیدان فند پیخستن
Ligirtiga Karabukê tahliyeya 14 girtiyan hate taluk kirin bi pêkirîn ligirtiga ham berdewam dike endamê Komeliya Hukûnasên ji bo azadî ûhê Alîşan Şahîn di 13 tebaxê de bi girtiyên ligirtiga Karabukê tîpa têre hevdîtîn kir. Şahîn piştî hevdîtînê daxuyaniyek da û got di navbera mehên Nîsanê û tebaxê de berdana 14 girtiyan bi bihaneyên cuda û li der ve hukukê hatine talukkirin. Parêzer Alîşan Şahîn navê girtiyên ku bi bihaneyên pûç û azan û ne hukukî berdana wan hatiye talukkirin û harêz kir. Hasan Oğut 10 me û 4 roj, Ali Koç 2 sal, Mehmet Sarı Altun 8 me, Aydın Kutat 7 me, Abdurrahman Güner 8 me, Ejder Doğan 7 me, Halil Temel 8 me, Haydar Alkoç Salek, Hacı Aslan 6 me, Ali Haydar Elyakut 6 me, Muhittin Pirinçoğlu 6 me, Mehmet Şirin Taşdemir 6 me, Adem Oktay 6 me û Haki Aygünjî 6 mehin cezayê wan tê talukkirin. Muzaffer Akengin piştî sûdû salan hat berdan û ji aliyê malbatê ve bi coşeke mezin hat pêşwazî kirin. Muzaffer Akengin di sala 1993 de li Anqerê hate bin çavkirin û cezayê hatta bi hetayê li hatibû birîn. Muzaffer Akengin pişê 65 salî û piştî sûdû salan du hate berdan. Malbata Akengin gel û nûnerên saziyên civakî û siyasî li Amedê li balafirgehê ew bi tilîlî û duruşmeyên pêşwazî kirin. Muzaffer Akengin li pêşberî girseyê axaftinê kir û got li girtîgehan gelek hevalên me yên nexweş hene divê ew werin berdan. Li aliyê din saziya şopandinê bi bihaneyên pûç û ne hukukî berdana gelek hevalên me talûk dikin. Ev kiryarê qirêje û ne li gurî pêvajiyê ye. Divê partiyên siyasî ji bo azadiya hemû girtiyên siyasî berpirsyariya xwe bicih bîne. Serokkomarê AKP'yê Tayyip Erdoğan diyar kir ku ew ê di demeke pêş de bernameke reformê ragihînin. Tayyip Erdoğan derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de nirxandin kir. Serokê AKP destşan kir ku di vê pêvajoyê de pêşketinên girîng çêbûn ew got xwesteka me ew e ku ev atmosfera avaker were parastin. İttifaqa Komarê piştgiriya xwe ji bo çareseriyê nîşanda. Em dixwazin ku partiyên din ji bi heman niyeta baş tev bigerin. Ne mecbûrin ku em li ser her mijarê li hev bikin li mecburin ku pêvajoyê bikin rastiyek. Herkesê ku beşdar vê pêvajoyê bibe ve navê wî di dîrokê de were nivîsandin. Tayyip Erdoğan di dewama xaftina xwe de diyar kir ku di serdema pêş de ew ê gav bi gav bernameyeke reformê bicih bînin. Sohrê ragihand li Îdlibê depoyeke çekan teqiya herema Îdlibê bir rêzê teqînên dijwar hejiya teqîn li Rojavayê bajêr pêkat. Saziya çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê ragihand ku teqîn di depoya çek û Cebilxaneyan de pêk hatiye. Di teqînan de 6 çeteyên biyanî hatine kuştin û birîndar jî hene. Di 24 Tirmehê de jî di heman depoyan de teqîn çêbûn. 12 kes hatibûn kuştin, 7 kes jî birîndar bûbûn. Navên de çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê nasta me 28 sivîlên ku ji alî hêzên girêdayî hikûmeta demkî ya Sûriye ve li Swêdayê hatiye qetilkirin jî eşkere kir. Li gurî navên de hejmara kesên di pevçûnên di navbera 13 û 20 Tirmehê de hatine kuştin gihîştiye 1653 kesan. Hat gotin ku 28 sivîlên din jî hatine qetilkirin ku 12 ji wan jin in. Bi vî awayî hejmara kesên ji aliyê komên cihadîst ên girêdayî HTŞ ve hatine kuştin 429 kesin ku 38 ji wan jin in û 14 ji zarokên. Tê gotin ku çeteyên girêdayî HTŞ divê serdemê de êrişî sih navên olî û îbadetxaneyên durziyan jî kiriye. Mizgefta Herem a li bajêr jî rast de rast bûye hedefa êrişa. Komîteya Lêkolînan Anetewêniyek bûyî têkildarî bûyerên di meha adarê de li pera ve Sûriyeyê rûdane raporek weşan netewêniyek bûyî jî têkildarî bûyerên ku di meha adarê de li peravên Sûriye qewimînin raporê xwe wiha eşkere dike. Li gurî raporê 9 jê jin zêdetirî 1700 kes hatine kuştin. Netewêniyek wî raporê xwe dispêre 200 şahîdên bûyerê û dibêje ev kom ku jî îşkence talankirin şewitandina malan hemû ji aliyê rejima HTŞ ve hatine kirin.
İsrail ji bo desteserkirina Xezayê dibe ku 100,000 leşkerên şûngir seferber bike li Xezayê di nava 24 saatan de 54 Filîstînî hatin kuştin, 831 kes jî birîndar bûne. Her wa di nava rojekê de jî 3 jê zarok 8 kes ji birçîbûnê jiyana xwe ji destana. Berdeke sekreterê giştiya Netewên ku Stepan Duriz diyar kir ku êdî mirin dibin ji rêzê ev nikare were qebûl kirin. Stepan Duriz diyar kir ku ji destpêka salê vezetetîr 340 zarok ji birçînan jiyana xwe ji destane û got ji 5 tebaxê heta niha jî 49 zarok ji birçîbûnê jiyana xwe ji destane ku 39 ji wan zarokên dibin 5 salî rê de bûn. Berdevke sekreterê giştî devam ede dibêje alîkariyên digihîjîna Xezayê têra pêdiviyên kêmanî yên mirovên birçî nake. Agîrbes û herîkîn alîkariya mirovî girîng û jiyanî ye. Serokê Fermandariya Giştiya İsraîl Eyal Zamir bi ku ji kabîneya ewlekariyê wergirtiye konsepta ji bo dagirkirina bajara Xezayê jî erê kir. Biryara erêkirine piştî civîneke Fermandariya Giştiya İsraîlê hate wergirtin. Di çarçoya fermana seferberiya lezgîn de wê di navbera 800,000 de leşkerên şûngir ji bo pêkarina konseptê vexwînin peyvîrê. Belê gotan jemen û çên servis ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.